Selam aleykum dostlar. Bugün cuma ertesi demek efirde Kenya Balaland yayını. Niçin men bir özüm sizlerini karşılayım düşünesiniz mi? Bizim alıp barıcılarımız imtihanlar yazalar. Onun için men bugün sizlerge meraklı rubrika velifkalarını göstereceğim ve elbette aktual mevzu hakkında laf edeceğim. Ama başta birinci lifkanı bakmağa teklif edeyim. Я считаю, что самое большое животное – это слон. Самое большое животное – голубой кит. Жираф. Потому что у него шея на 100 миллиардов длинная. Синий кит. Самое большое животное – это мамонт. Самое большое животное – это кит. Думаю, что слон. Ну, то, что они большие, у них есть хобот. Demek dostlar, lafımızı pek uzatmayıp, ben bugün kainat hakkında laf etmeye teklif ettim. Bu mevzuga meni gece yıldızları ilhamlandırdı. Aslında men yıldızlarga bakmağa pek sevem ve böyle bir gecesi kainat nasıl olganı dep düşündüm. Aslında adamların merakı kainatga hiç de bitmez. Gelin nefbeti lifhamızı bakayıq ve sübetimizni devam eteyik. Selam aleykum. Efirde haberçikler rubrikası. Studiyada men Ayşe ve kardeşim Elmas çalışamız. Rusiyada meraklı ösümlükler peyda olgan. Onlarının biri Volgograd vilayetinde tapılgan bu şeytan taşı adlı mantar eken. Böyle adı ve taşı görünüşünden mantar hem adamlarını hem ayvalarını korkuza eken. Ama böcekler bu sırağa kırmı çünkü bu mantar onlarını aşağı eken. Böceklerge mantar üstüne oturmak zararlı olganı gibi adamlarga da çok meyve aşamağa mümkün değil eken. Böyle meyvelerinin sırasında biz sevgen almalar da kiri. Onlarının çokça aşağılan adam aşkazanına zarar getirmesi mümkün eken. Mında esas söz çokçadır, yani meyvelerinin de kararı olmak gerek. Hekimlerine aytkanlarına göre eğer siz sağlıkka zarar getirmeyi istemezsiniz, almalarını pişirip aşamalı. Bugünkü bu haberlerinin hepsiydi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Kainat degende men internette bakqanda bu en çok sübut etilgen mevzu hakkında okugan edim. Kainatta pek çok galaksika var ama onların sayısını bir kimse bilmey. Alimler onu daha çözmediler. Ya siz bileydiniz mi? Kainattan kelgen ışık dünyaga 8 dakikada kele eken. Bu pek meraklı faktlar ama rubrikamızı unutmayıq. Dostlar, hayırlı günler. Men bugün Akmecit merkezinde bulunam. Ama buna bakmadan hayvanat alemine tanımağa teklif ettim. Arkadaşlar, sizin beğendiğiniz hayvancıklarınız var mı? Benimki var. Onu tapıp bulursunuz mu? Şimdi ise men sizge meni böyle devenin tanışmağa teklif ettim. Bu hayvan bir kereden 200 litr su içmesi mümkün eken. Mana böyle yırtıcı kuşlar bana her vakit karşılıklı duygular verir. Arslan hayvanlarının kralı ama men ona bakanda her vakit mülayim simpanı hatırlayım.
Bu bakçada ev hayvanlarını görmege pek uçur, lakin ziyaretçiler beğeniyor galiba. Mında pek çok hayvan var. Siz onların arasında men beğengen soyunu seçtiniz mi? Dostlar, ya sizni kainat meraklandırdı mı? Meni ise Güneş meraklandıra. Onu Balaban yıldız olğanını okugan edim. Aslında o Güneş sistemasının yegane yıldızı eken. Da Güneş hakkında bir meraklı fakt. Bütün kosmosta olğan radiatsiyаны oçı qara eken. Onun için kainatta bulunmağa xavflı. Bizim rubrikalarımızны ise bakmağa her vaqt faydalı. Seyretemiz. Ассаляму алейкум, друзья! Сегодня мы познакомимся с нетрадиционной техникой рисования, настоящим ароматным кофе в технике Гризаль. Гризаль – это техника живописи, выполненная в тональной градации одного цвета. Для рисования подойдет любой растворимый кофе. Разводим крепкий раствор 1 к 1, кофе и холодная вода. При перемешивании образуются пузырьки, поэтому оставляем настаиваться наш раствор на 2 часа. Для рисования используем плотную акварельную бумагу и мягкие кисти. Рисование кофе происходит поэтапно. Сначала прорисовываем светлые участки, а затем темные контуры. Перед рисованием попробуйте на отдельном листе, как ведет себя кофе. То есть крепкий раствор, он дает и темные оттенки. А добавив воды, мы получим светлый оттенок. Продолжая добавлять воду, получаем более светлый оттенок. Если цвет недостаточно насыщенный, просушиваем картину и накладываем второй слой. Темы рисунков могут быть самые разнообразные – пейзажи, кофейные натюрморты, абстракция. Оказывается, что кофе можно не только наслаждаться, но и рисовать картины. Такая работа вас долго будет радовать своим ароматом. Смотрите рубрику «Чибер эль Чеклер» и творите вместе с нами. Көрішкенже! Мен космонавтларны пек жесур адамлар деп саям. Өзім де бойлы сият етмеге істейім. Мен кібі істеген адамларны мажирачылар деп саям. Олардың арасында чешет бөжек ве айванлар да бар. Оларны анда эксперимент үшін алалар. Mesela kainatқа шыққан орымчык. Ешітмедіңіз мұн? Bizim seyircilerimiz ise öz eksperimentlerine devam ettiler ve şiirlerimizni yollaylar. Ana sözü Anin başlay, o mül bizge, o bakışlay. Oca okulda bizni aktıra vigemizni.
Мен юқарда космонавт сөзіні қолландым. Чет елде есе оларға башқа түрлі дейлер. Америкада оларға астронавт, Қытайда есе тейкунавт дейлер. 2030 сенесінде айның үстінде шер құрмаға істейлер. Бұны айнылмаға ағыр, амма нефбетеки рубрикамыз луғатчық олғанны білем. Селям алейкум, балачықлар! Эфирде Луғатчық рубрикасы ве біз сізлерінен чешіт барелеріні огренмеге девам етеміз. Ве бүгін мен сізге ішкірлік хақында аталар сөзлеріні айтып бережем. Иши ёкнан, аши ёк. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Адамна адам эткен иштар. Труд красит человека. Башлаган ишыңны ташлама. Начатое дело доводи до конца. Яранға қалған ишке қар яғар. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Еды кере ольчеп, бір кере пыч. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Қышны яздан тұшын. Готовь сани летом. Бардеки арекет, куздеки берекет. Кто весной не пролежит, весь год будет сыт. Балачықлар, ішкір олыңыз, вяна бабаларыңызға вақыт ярдым етмеге тырышыңыз. Мен ise сізлерінен сағылықлашам. Луғатчық рубрикамыздан айрылмаңыз, вяна тілімізні гүзел біліңіз. Көргеніңіз кібі достар, бүгінгі мевзумыз керчіктен де мирақлы ве файдалы. Мен есе кайнат мевзусыны келечек яйларымызда девам етмеге теклif етем. Бүгінгі сүбетіміз пек мұн дәрежелі олды, амма эфирдегі вақытымыз сонына келді. Мен сізлерінен сағылқлашам. Көрішкенже!